Makin yami Hamadan kilapan kre Labut la mujala Singkapan yang yale Ipinap la jabing Ban yang kem jing syapti Berpoy syaka tong Iyale ke atatin Jika sepang kali dengan tim jongka Seven United apa Mairang Kaba kalian tinggi bajingan Di kila lawan poy Syakan gazaka Menginjau menyediakan Yang gajingnya terilang Kaseng samla momlu kala pelong ya ke jingla kai football friendly match hapdeng ke 7 United Sports and Cultural Club champion jong ke Pendem Yong District Sport Association Mairang Persia ya kaseng samla momlu champion jong ke Sora Sport Association. Kata hakakatnyo tarik unaitung araja akusau kabadai artat kasngi rakhe ya ke jingklat no utirot sing sim ke hima nongklau. La pelong hamadan mau paru momlu Hakan ikasngi layo artat ban pli ya ka gallery dressing room bat ka office block jong ka seng samla maumlu. Ban om badan ki bajok ki baram Henry nga si yom gitu ki bawan baar ki bakham jom kadai tang kajing hikai yaki bakin lam pentibet yalade haki wei parki por maki alakai Kani-kani kajing iyam jungihi kumki Rio kumki paitba Hakaba Ya kanu kakam kabang yetrei Langim la manta Yetrei Sitong shosho namun yikir Syahmat Laidon lang bansaki ya kini ke jingla kai perlok hapdeng kini ki artli ki teams da UMLA kasila constituency ba balajit ku Parsundrem rengkat ka jinglang presiden jong ka Sora Sport Association ba IM Baseomoj rengkat userdar ka ilaka maumlu ba penskam Karwalang ba JS Raji ba iba PS Lendo ki belong ki Matibol jong ka Snong perkunjuru usketri jong ka ilaka maumlu ba banlam ku Parlendo Kidkot isi dorbar jongka ilaka maumlu kinelam sengken thai maumlu bak juru kinelam jongka BO lawe song sbai maumlu rengkat iba Jeff Khanayor ibelong astan executive engineer jongka MEECL ba ar khongwar usodar kasnong mairang ba borna simyong bat kipai ba rui football kasnong maumlu bat kiwe kibla syakot sungha syakani kejila kai perlok hapdeng kini ki artli ki teams Mariami madan rang yele balap kre Kasyo ciput ribri ya kapon baki abe Kapon bakin genjat syaka kon baki dapi Ya kada takin yayo bakin yayo baki Jingjok baki perta Pai ba baro upen uyarisa Jingjok aliak kitang yaka Bawe kesur deli banyay jingjok baki perta So minta layo ban senang no Ya balik ka football Hamadan kilap kre Labut la mujala Singkapan yang yale Ipinap la jabing Ban yang kem jing syapti Berpoy syaka pang yale atatin Jingjok bagi perta Pai ba baro Upen yarisa Jingjok Baro kitang yaka Bawe kesur deli Banyang jingjok bagi perta Kajing ilak kai perlok hapdeng kini ki artli ki team kata kaseng samla momlu Persya ya ka 7 United Mairang kalong ka itnat bat ya khai bah haka kelas step kaseng samla momlu klayo ban thep arkul bat haka kelamit ka 7 United Mairang klayo ban penpai ya kani ka arkul haka ba kala pelong sundan ya ka team ban poi sya ka jing khai ar la a Bat haka ni kejila kai perlok hapdeng kini ki artli ki teams kelalong ka biai bai renti haka ba iba feren kharkongor ilalong kum referee bat kum juru iba pi sang pliang kum astan referee bat iba ansatun kum astan referee
Pemental layu nomor 7 lah shot. Passing goal. Nomor 7 melawan klub ya betul Syah. Ya 7 United Sport Agricultural Club Mairang. Kau mainan kena sikut. Jelang. Lepas. Yang ki Lamino nitu di player rim. Dia tambah ba ai musim 4 ni kami ai musim ni player berakhir asal minta. Jok Mairang saudara dan hang ni jok Mairang yang saya lambang piknik siau lum kelam.
Hebat tuh, Mer. Itu kisah lagi penyai kalau kidro subhakin penyai na uot ada 4 dep. Yang terpat yai ba pensuk seti insub ha banwan sil sepok kalari hindiat nomor kidan ki puak mantiet ya kilo kidro. Number 7 jong kaseng samna mumlu ula aukno la inda nomor khatar. Kini son majau nomor khatar. Tiang kani kopor dan kalian ka sang-sama momlu i MLA Beremburom jong kasila konstituensi ba belajit ko Pausendrem ila dan rencak kami ban pensengan ha kani ka friendly match ka balong menta kasni banai mensiem ya ba pasti ni kabol saya perlu bat ni tu ba kajila kai kalong ba itnat membagi samla gi pamairan om diuro kaseng samla momluk la pni la jong kasap ila kai bat kumbang itip kaseng samla momluk na yo tham arkul ya ka 7 United pamairan
Cầu nó bật thằng đài là in Bạn thâu là áo Và cũng như lúc goalkeeper Dòng cả sen sama mom lu là áo là ai là nó saya way part players second goalie dòng cả sen sama mom lu Ilakai cũng siang sistem Bo friendly match prolog ya mấy răng mong lựa đầm gì đây hô jai jai dah spirit lakai itu nak ni kalau standar berkomil lakai Paling jauh Tô mostraste. Upleo bakan rio nak kasih sama mom lu dari bak nitu karalang dari playerim babit ha ilakan mencuang dari wala kata minta lakia makanaru dari ni yang sab ilaka jungi kadon bar hak ni jilakan nasi khampau bak nitu numari i hilendu mo tamai marwei takada upau bah Day way ba terima apa asam rifle jilakai keleng-keleng asam rifle halu mentah ada penonton kan mana yang lawan pak itu setiap pemain sikul Oh boleh jai untuk kepala bayu ilah susah dari nokat mak yo penalti ni hakul Tom mentang ini layak hai mentang halang katingan ka beneng ru mentas ni takadaw gayo abor pro aliang gayo takabor kasur boong kata terbekan dan nyeli biang sa stratai ni kasong hai tak biong ani gila kan kasi dahun dah ihun hijrah bat hakabakut kapor ilakai Kalapoi siya kajingit ro ala ar
bat ka raju referee kalong banya shoot da ka tiebreaker bat kila shoot mar frangut kumta ka 7 United kala shoot frangut bat baro frangut kila rung bat na ka seng samla maumlu kila shoot frangut bat nakiniki frangut uwei ulalaj bat kala pelong sendon ya ka 7 United mairang bandra ya kani ka nam job hakani ka sni Selong. Atrium berukut. Kau kul Atrium parat hadu kata behir ke bawah seluar. Kau nombor hak kendai. Nombor hak kendai tu. Shot Syarud. Syarud tu. Nomor R te nai ong siu la ruhi. Kau nomor R du player ubah lakai po Denmark mensua. Oh biang dah nomor sain tu. Nomor R Huawei. Garung. Oh garung. Nung tu. Nomor Khatsau. Garung nomor Khatsau. Ni ula terima ukur sama Melayu. Mangalafus pula kabul. Tahun berar. Kepai lembah dia tu terima. Mau meluk. Player rubiat senang meluk. Job Mairang. Tim 7 United napo pendengung Mairang ingkat berkenang ilam kibra lawan pelong ini ke program jongi ke bejok dan ke lawan penisi mentah akan ke program ke keseng sama kelapan baik hoi haju kopor nga kengara culiat uyiki saya akan ke friendly match kalau tim ke bejok bat haju kopor ika keseng sama melu ke belala banyak kai bah pada pergi kisah kipong bijunki dengan aku beli kami kena punya jongi lagi arti tim kibra lawan pelong ini ke jilakai ke bitna Ilapan kret nak liang keseng sama kaba nginyo ban ai ya kini ki art ligi tim ki belak ka ini kesengi kata kowe ke tim kaba long kala du kabe ke jingjop kowe ke tim kaba mpoi syukatong te ni kapor pemerintah ngaso ban kerpat ya ba ya ima bi simyong i badai ro juga puar sadar juga penting umyong ngaso bahaban ban pen samne mekanika momentum Alian ditanyaga kowe kesur teli yang dijok bagi bertang balong tequila du balong tequila du betul kita bagi aku
Tuan ra masakan nam hatin habu Sesien, Oh